Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 20 Nyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ingamba zikomeye zafashwe na FRDC ndetse nuko kuri ubu bahagaze kuri front line nyuma yuko batangaje ko izasanabwe zikomeje kugenda zigaba ibitero mu bice bitandukanye. Ni nyuma y'itangazo rikomeye ryashyizweho umukono na General Major Sylvain Ekenge Bomisa, umuvugizi w'igisirikare cya leta, wagaragaje ko hari violation flagrante iri kugenda igaragara bijyanye n'amasezerano y'Doha ndetse no muri Qatar. Yagaragaje ko kuri ubu ngubu ibintu bimeze nabi. Turababwira ibijyanye n'uburyo riposte coordonnée iri gukorwa ku ruhande rwa FARDC. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na readjustment stratégique yo ku ruhande rw'izasarambwe ndetse no ku ruhande rwa FARDC. Turaza kandi kubabwira dispositif ku ruhande rwa M23 ndetse na dispositif ku ruhande rwa FRDC. Turibuze kandi kurebera hamwe analyse stratégique, force, faiblesse, opportunité ndetse na menace. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye nibiri kubera Rucuru, Masisi, Warikare, Nyiragongo na Goma. Turaza kandi no kwinjira bikomeye mu makuru akomeye akomeje kugenda turuka ku bafatanyabikorwa ba AFC aribo itwirwaneho. Turaza kandi no kubabwira ibiri kuvugwa kuzasarambwe zikomeje kugenda zohereza abasirikare mu bice bitandukanye. Turareba hamwe iyo organisation des forces ndetse na utilisation des moyens modernes. Turebe uko bihagaze radar de surveillance, système de communication sécurisé mu bice bitandukanye. Turareba uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira renforcer du moral des troupes bice bitandukanye. Turebe uko bimeze. Turababwira kandi bijyanye na discipline militaire. Turaza kubabwira ibijyanye na logistique komeje kugenda ikorwa mu mpande zose. Turababwira kandi collaboration internationale uko bihagaze. Turebero FRDC aho rero ikomeje kugenda ishyiraho ibijyanye n'ingamba kugira ngo ibashe kwirwanaho mu gihe cyari cyo cyose yagabwaho ibitero. Turaza kurebera hamwe ibijyanye na stratégie militaire bien élaborée bice bitandukanye. Turebe stratégie de commandement uburyo ihagaze y'izasambwe ndetse nuko stratégie de commandement ku ruhande rwa FRDC ihagaze. Turaza kandi kubabwira capacité militaire yaba ku ruhande rwa FRDC ndetse no ku ruhande rw'izasambwe. Turibuze kugaruka kuri stoyene logistique et financière uko bihagaze aho bitangazwa izasarambwe zikomeje kugenda zunguka ibijyanye na financement bitewe nuko zimaze igihe kinini zigenzura ibice bitandukanye birimo amabuye y'agaciro ndetse n'imisoro bari gusoresha mu bice bitandukanye, kuko abigombaho bari kurira bavuga ko izasarambwe zashyizweho ingamba zikomeye zo gusaba abacuruzi kwandikisha business bagatanga $1,000 kugira ngo bandikishe business ndetse bagatanga n'andagera ku $300 ibigaragaza ko bamaze kwiyubaka mu bijyanye n'ubushobozi. Turaza kandi kwarebera hamwe ibijyanye na objectif stratégique yaba ku ruhande rw'izasarambwe harimo renforcer incontournable nkuko bigaragara. Turebera hamwe kandi intégration politique et militaire z'inzego za FARDC uko bakomeza kugenda bakora ibikorwa byabo ndetse turaza kurebera hamwe na analyse stratégique. Turebe uko amakuru atugeraho bigaragaza, tubabwire byinshi mu bikomeje kugenda bigaragara ndetse nuko kugeza ubu benshi makurikiranira hafi biri kuba batangaza ikigiye gukurikiraho. Turaza kandi kubagezaho n'igice gikubiyemo ubuhamya bw'abaturage baraho biri kubera bari bazi ibiri kuba ndetse nuko kugeza ubu ibintu bikomeje kugenda bimera mu bice bitandukanye kuva Bunagana ugakomeza ukagera ku gisagara cya Uvira. Turababwira umwuka ari banywanyi ni muze tubane kuri page ikomeye. Niba rero ubwa mbere dukurikiye tushonda sabone wiyongere mwatazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bikomeye tubagezaho byibanda cyane kuri politiki, umutekano, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ndatangira nkubwira ko mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zafashe ingamba zikomeye zo kongera kugenzura security mu bice bitandukanye zo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Biro bikaba bikurikiye attaque multiple z'umutwe mu 23
gatatu wakomeje kugenda usatira bikomeye ibirindiro bya FARDC mu bice bitandukanye harimo ahitwa Musenda muri Rubero ndetse na Warungu, Mwenga, Kigogo muri Side Kivu nkuko bizatangajwe na General Major Sylvain Enkenge Bomisa umuvugizi wa FARDC. Aravuga ko ibi bitero byose ari violation flagrante y'amasezerano Washington ndetse na cessation des hostilités yasinyiwe Doha muri Qatar. Ku ruhande rwa FARDC ibikorwa bikaba bifatwa nk'ubushotoranyi bugamije guhungabanya inzira y'ibiganiro bikomeje kugenda bishakirwa igisubizo. Raporo ziremeza ko hagati y'igenekerezo rya 12 na 18 imyandagaro habayeho escalade militaire aho izasarambwe zakoresheje uburyo butandukanye harimo imbunda nini ndetse n'ibikoresho bigezweho mu kugaba ibitero ku birindiro bisingabo za leta. FARDC nayo mu buryo bwa report cordon yakoresheje drone de combat mu mirwano yabereye mu bice by'ahitwa Nzibira n'ahitwa Muramba nkuko bigaragara. Muri iki gihe igihugu kiri muri situation critique aho abaturage b'abasivili bari bo bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye z'iyi ntambara, harimo kwitwa, gukurwa mu byabo ndetse no guhura n'ibibazo bikomeye by'ubuzima buri munsi. Byose bikaba bizatumye FARDC ikora ikizwi nka reajustement stratégique kugira ngo bakomeze kurinda abaturage no gusubiza mu baturage ibyabo byanyazwe ndetse no kongera kugarura abavanywe mu byabo n'imirwano. FARDC maze igihe kinini ihanganye bikomeye n'ibitero bya M23, ariko muri iki gihe yafashe icyemezo cyo gushyira mu bikorwa niveau dispositif opérationnel ishingiye ku ngamba zikomeye za gisirikare. Hari organisation des forces FARDC yakoze extraction y'imitwe yayo ya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero bikaba bizakozwe hagamijwe kongera efficacité opérationnelle no guhuza ibikorwa by'ingabo ku rwego rwa tere. Hari amabwiriza yashyizwe ashyira imbere unité de commandement intégré kugira ngo imirwano igende neza kandi ihuzwe ku rwego rw'igihugu. Kugeza ubu biravugwa ko hari utilisation des moyens modernes. FARDC yatangiye gukoresha drone armée mu buryo bugaragara, bikaba rero bizagaragaye mu bitero bikomeye batangiye kuba bagaba mu bice by'ahitwa Nzibira n'ahitwa Muramba. Hari gukoreshwa kandi radar de surveillance et système de communication sécurisé ndetse n'ibikoresho byo gutahura imirwano ku rwego rwo hejuru. Hari kandi renforcer morale des troupes, abasirikare bahawe inyigisho ku bijyanye na discipline militaire, science philologique ndetse n'uburyo bwo guhangana n'intambara ya guerre hybride nkuko bitangazwa. FARDC yongereye logistique harimo ibiribwa, imiti n'ibikoresho by'isuku byose bigamije gukomeza ubushishozi bwo kurwana igihe kirekire. Kugeza ubu biravugwa biremezwa ko kandi hari collaboration internationale FARDC yandikiye ba partenaires stratégiques bayo bo mu bice bitandukanye kugira ngo bazi bagire icyo bakora ku bikomeje kugenda biba. Biravugwa ko kandi hashobora kuza kongerwa muri iyi ntambaramo abacanshuro bo mu gihugu cya Colombia nkuko bitangazwa. Kuri ubu biravugwa ko bamwe batangiye kugenda bagera mu bice bitandukanye. Hashyizweho gahunda collaboration régionale hagati ya FARDC ndetse na MONUSCO mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ibimenyetso by'uko izasarambwe zikomeje kurenga ku masezerano amanywa n'ijoro. Umutwe w'izasarambwe uzwi kandi Alliance Fleuve Congo ukomeje kugaba igitero gikomeye mu buryo butunguranye kandi bushimangira ko bafite stratégie militaire bien élaborée. Harimo stratégie de commandement ku rwego rw'abakomanda centrali. Izasarambwe ziri gukomeje kuyoborwa n'abayobozi bakomeye barimo General Sultan Emmanuel Makenga ndetse n'abandi bayobozi ku rwego rwa tere. Hari unité mobile ziyobowe n'abakoloneli bafite ubunararibonye mu bijyanye n'imirwano yo mu misozi. Hari kandi capacité militaire. Izasarambwe ziri gukoresha arme lourde zirimo intwaro ziremereye za mortieri ndetse na canon 122 mm ndetse na mitrailleuse lourde. Bikaba rero kandi biri kubafasha mu bijyanye na tactique de guerre mu misozi, aho rero bihisha ndetse bakagenda bakora n'ibidasanzwe muri territoire ya Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo. Nkuko rero amakuru atugera bigaragaza ari gukorwa soutien logistique et financière, aho raporo zitandukanye zigaragaza ko izasarambwe zifite réseau de approvisionnement ikomeye ndetse iri kubafasha kubona ibikoresho bikomeye bya gisirikare n'ibiribwa. Hari kandi amakuru avuga ko hari soutien diplomatique de secret iva mu bihugu by'ibituranyi. Rero akaba ari ibyo bikomeje kugenda bihindura urugamba nkuko abatanga amakuru bari kugenda babigaragaza. Byifashe gute Masisi, byifashe gute Rucuru, byifashe gute Warikare, nabyo hari amakuru akomeye tumaze kwakira agaragaza uko bizindutse bigaragara.
biravugwa ko mu gice cya Masisi iki ni igice gikomeje kuba zone strategique kubera ubutaka bwaho hari imirima ikungaye. FARDC ndetse n'izasarambwe bakomeje kuba baharwanira bagira ngo burunga hagira ubugenzuzi. Biravugwa ko Ruciro ni ahantu hazwi nka Bostaration historique y'izasarambwe, hakomeje kuba hakoreshwa mu bijyanye no kuba hashaka kuwahagenzura, kuko rero ari ibice birimo imisozi miremire yorohera uhafite kubasha kurwana mu buryo budasanzwe. Amakuru dufite nuko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ihuriro ry'izasarambwe, zikaba rero kuri ubu bahisemo gushyiraho dispositif militaire renforcé hagamijwe gukumira, kurinda abaturage ndetse no gusubiza ibijyanye n'ubushotoranyi bw'izasarambwe nk'uko babivuga. Biravugwa kandi biremezwa ko FARDC yakoze reforme structurelle mu buryo bwo gucunga intambara. Iyi rero akaba ari organisation y'ibanze uko biravugwa kandi biremezwa ko ari unité de commandement intégré, ingabo zashyizwe mu matsinda mashya, aho buri brigade cyangwa se batayo iri guhabwa inshingano zihariye ku rwego rwa tere. Ibi bikaba byatumye habaho coordination renforcée hagati y'amashami atandukanye, ni ukuvuga hagati ya infantry, artillerie, marine ndetse na force spéciale. Hari kandi ratio des officiers. FARDC yakoze remplacement stratégique ku bayobozi bamwe na bamwe batari bagifite ubushobozi cyangwa badafite ibijyanye n'ubushobozi muri bo bwo gukemura ibibazo bya discipline, aho hagiye hashyirwaho aba-officier supérieur compétiteurs bafite ubunararibonye mu mirwano yo mu misozi ndetse no mu mashyamba. Hari kandi centralisation des décisions, ibikorwa byinshi by'imirwano bigomba kwemezwa nk'icyicaro gikuru Etat Major General Kinshasa. Hari kandi bijyanye n'uburyo bwo guha attitude opérationnelle abari ku rugamba kugira ngo bashobore kuba bagira imbaraga mu buryo budasanzwe. Ibi rero bikaba bizwi nka attaque surprise nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. FARDC yashyize imbere gahunda yayo yo kongera ubushobozi bwa gisirikare binyuze mu buryo bw'ibikoresho materiel militaire no mu buryo bw'imiyoborere y'ingabo, aho bivugwa ko bari gukora armée et équipement. Zikaba rero ibi ari ibikoresho ndetse n'abasirikare bakomeje kugenda bagezwa mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Hari drone armée et de reconnaissance mu mirwano iheruka kubera mu duce twa Nzibira n'ahitwa Muramba. FARDC yakoresheje drone de combat ifite ubushobozi bwo gutahuraho izasarambwe zishe, surveillance alienée no kugaba ibitero byo mu kirere. Hari kandi artillerie lourde, FARDC ifite canon de 120 mm ndetse na mortier 120 ndetse na lance roquette multiple. Iyi rero ni artillerie yifashishwa cyane mu kurasa mu misozi no mu mashyamba. Izi rero zikaba zamaze gushingwa mu bice bitandukanye byo muri territoire ya Masisi. Biravugwa kandi biremezwa ko hari blindé regari, véhicule blindé de transport de troupes ibahaye Corsair ya VTT, ni imodoka ifite mitrailleuse lourde. Kuri ubu ikaba rero yamaze kugera mu bice bitandukanye bya Rubero, kandi biravugwa biranemezwa ko Marine sur le lac Edouard et la Marine sur le lac Tanganyika zamaze kugezwa muri ibi bice muri Tanganyika ndetse muri lac Edouard kugira ngo habashe kuba habaho imirwano ikomeye yo mu mazi mu gihe byaba ngombwa ko naho bahataka. Biro ni bigaragaza imbaraga zidasanzwe FARDC iri kongera. Kugeza ubu biravugwa kandi biremezwa ko ari gukoreshwa formation et préparation des troupes. Abasirikare FARDC bari gutegurwa muri gahunda nshya yo kongererwa ubushobozi mu bijyanye n'intambara ya kijyambere ibizwi nka entraînement en guerre de montagne, kubera ko intambara iri kubera mu misozi mu bice bitandukanye. Biravugwa ko ku kigo cya gisirikare cya Kananga cya Kitona hari gutanga imyitozo ku basirikare bagiye kuza gutanga umusada mu bice bya Masisi. FARDC ishaka kongera kurinda umutekano mu bice birimiriye montagne. Biravuga ko kandi ari gukoreshwa technique de guerre et contre guerrilla, aho abasirikare batojwe uko bagomba guhangana n'abarwanyi bizasarangwa bakoresheje mobile tactique. Hari kandi discipline et droit, ingabo zikaba zahawe inyigisho mu bijyanye no kubahiriza droit international humanitaire kugira ngo babashe kuba bakirinda guhohotera abaturage nk'ibyagiye bigaragara. Hari kandi bijyanye na cyber defense. FARDC yashyize imbere umushinga wo gutegura ibijyanye n'abashinzwe sécurité informatique kugira ngo birinde cyber attack zishobora kuba zateza ibibazo bikomeye abari muri ibi bice. Nkuko rero bigaragara, nubwo rero biri kugenda biba umunsi ku munsi, abakurikiranira hafi biri kuba baratangaza ko ibi byose bikomeje kugenda biteza ibibazo bikomeye abaturage. Ku rwego rwo gukomeza kurinda abaturage b'abasivili, FARDC bavuga ko yashyize imbere gahunda yo gukora zone sécurisée, aho bavuga ko bagiye gukora centre de regroupement abaturage bari kugenda bakurwa ahari imirwano bagashyirwa mu bice bicungiwe umutekano. Hari kandi escorte
sekirize FARDC iri kwesikotinga abaturage kugira ngo batagirwaho ibibazo n'imirwano. Kuko rero bitangazwa FARDC iri gukora ibidasanzwe kugira ngo ibashe kongera kugarura umutekano mu bice bitandukanye. Kugeza ubu hari ibimwe bikomeje kugenda bigaragara, harimo collaboration interne, hari ingabo ziri gushinjwa kuba ziri kwinjira mu bagambanyi bakorana n'izasarambwe, byatumye hari bamwe mu basirikare ba FARDC batangira gutabwa muri yombi. Ibiro bikugirwamo uruhare rukomeye na Demiap ndetse na polisi militaire ya FARDC. Nkuko rero bigaragara, dispositif ya FARDC iragaragaza ko ibi bikomeje kugenda biteza ibibazo bikomeye bitandukanye n'ibyagiye biba mu minsi yashize. Amakuru atugera aragaragaza uko urugamba ruhagaze. Nkuko rero bigaragara, mu rwego rwo kugira ngo izasarambwe nazo zibashe guhagarara neza ku mirongo y'imbere y'urugamba, biravugwa kandi biremezwa ko dispositif y'izasarambwe irimo ibintu byinshi, harimo stratégie de commandement, capacité militaire, stratégie tactique, réseau logistique et financier, mu buryo bwo gukoresha abaturage cyangwa propagande politico mediatique. Nkuko rero bitangazwa, izasarambwe biravuga ko zamaze gutegura chaîne de commandement isobanutse neza, nubwo rero hari umutwe wa nani attaque. Nkuko bigaragara, biravuga ko rero Etat Major Central ikomeje kuyoborwa na General Sultan Emmanuel Makenga, umuyobozi mukuru w'iki gisirikare, ndetse ufite gahunda ijyanye na planification stratégique, ndetse n'abinjira muri ntambara bagiye bigaragaza ndetse bakagenda biyongera. Muri urugamba hakomeje kugenda hagaragaramo ikoranabuhanga rigezweho, aho ingabo za FARDC zari zisanzwe zikoresha artillerie, imbunda ziremereye ndetse na shadow battle compa n'ibikoresho bya guerre electronique. Ariko kuri ubu hayisaza ikidasanzwe, aho rero bivugwa ko hazanwe ikoranabuhanga cyane cyane ry'uko drone za kamikazi zigiye gukora operation zikomeye kandi zihutirwa. Nkuko rero bivugwa, ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hari itsinda ry'abasirikare kabuhariwe, yaba Abarundi ndetse n'abandi baturutse Kinshasa, barongowe n'abaturutse mu gihugu cy'Uburusiya b'abatekinisiye ndetse n'abainjiniers, aho bari gukora ikibizwi nka base arrière logistique. Kubera impamvu nyinshi bari gukora position stratégique, aho bivuga ko Bujumbura iri hafi y'umupaka w'u Burundi ndetse na Sud Kivu, kandi ikibuga cy'indege cyayo kikaba gishobora kwakira ibikoresho bikomeye bya gisirikare. Hari kandi sécurité renforcée. Uburundi bukaba bumaze igihe kinini bwifatanya na FARDC mu bikorwa byo barwanya izasarambwe mu bice bitandukanye, harimo Uvira, Fizi, ndetse biravugwa ko Bujumbura ikaba rero nayo yaragiye igaragaza ko igomba gufashwa igateza imbere ibijyanye n'ikoranabuhanga ryayo mu bikorwa bitandukanye. Infrastructure adapté, biravuga ko rero kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura hafite ubushobozi bwo kwakira indege zikomeye zitwara ibikoresho bya drone, amasasu ndetse n'abasirikare b'inzobere. Hari kandi bivuga ko ari chaîne de commandement mixé, aho abayobozi ba FARDC hamwe n'abaofisiye b'u Burundi barimo gushyira uburyo bwo gukoresha bizwi nka plateforme de commandement intégré. Bikaba rero bivuga ko bazaba bafite icyicaro gikomeye i Bujumbura nk'uko bizatangajwe n'intwazangabo za FARDC. Biravuga ko iri koranabuhanga rizashyira ndetse rikarangiza n'ibibazo bikomeye, aho rero iyi ari projet bise projet Kivu UAV, Kivu Unnamed Armored Vehicle Project, aho bivuga ko abazajya bakoresha kamikazi drone zajya zoherezwa mu bice bigenzurwa n'izasarambwe, zikaba zigomba kuzajya zirasa ibizwi nka bistro board cyase drone swider. Nkuko rero bitangazwa, biravuga ko rero kandi izi drone zifite ibizwi nka reconnaissance systeme, zaza zikoreshwa mu gukusanya renseignement technique, amakuru y'ubutasi ku rugamba, harimo no kumenya aho barwanyi bizasarambwe bihishe, kandi zaba zifite uburyo budasanzwe zizakoreshwa mu gukora guerre electronique, guhungabanya imirongo ya radio na internet bikoreshwa mu itumanaho rya zizasarambwe. Hari kandi drone zizajya zihaguruka ku kibuga cy'indege Bujumbura cyangwa ku zindi base avance mu nkengero za Sud Kivu, hanyuma zikoherezwa mu mirwano. Bizagabanya rero umubare ukomeye w'abasirikare boherezwaga ku rugamba ndetse n'abakomerekaga. Amakuru dufite arakomeza kugenda agaragaza ko FARDC irimo kugerageza guhindura ishusho y'urugamba kubera impamvu eshatu zikomeye. Hari ikizwi nka
opposition internationale abanyamahanga basaba ko Kinshasa igaragaza ubushake ndetse no kuba bajya mu biganiro. Hari kandi superiorité tactique ya M23 aho izasarambwe zigarura ibice byinshi muri Nord Kivu kandi bakomeje kugaragaza ubushobozi bwo gutsinda FARDC mu mirwano y'imbere bigatuma Kinshasa ihindura uburyo bwo kurwana. Hari kandi sécurisation de Goma bivuga ko bashaka ko bajya gucunga umutekano Goma. Kuwucunga rero bivuze ko bashaka no kwisubiza uyu mujyi ndetse na Bukavu byose bikaba bishobora gukorwa mu gihe gito. Amakuru dufite aravuga ko uyu mushinga wo kubaka ikoranabuhanga rya drone Bujumbura ushobora kugira ingaruka zikomeye, aho ushobora kwerekana ko FARDC ifite ubushobozi bwo guhangana ku rwego rwo hejuru, ko ushobora kongera umwuka mubi hagati ya FARDC n'izasarambwe, kuko izasarambwe kuri ubu ngubu zikomeje nazo kugenda zigaragaza uburyo ki FDNB ndetse n'igihugu cy'u Burundi bivanze muri iyi ntambara. Muri make uyu mushinga mushya ni intambwe nshya yerekana uburyo intambara muri Kivu igiye kurushaho gukomera, kuko ikoranabuhanga rigezweho igiye kwinjizwa ku rugamba. Kuri ubu bikaba rero bigaragara ko ari n'ibintu zatangiye gukora. Ngira ngo mu minsi ishize mwumvishije drone zagurutse i Bujumbura zijya kurasa mu birindiro by'izasarambwe, kuko rero bigaragaza. Reka turebe n'ibindi bikomeye aho bivuga ko ku rwego rwa politike na gisirikare FARDC yashyizeho uburyo bushya ubwo guhuza ibikorwa byayo n'abafatanyabikorwa b'akarere kugira ngo bakore projet Kive avant ibitangijwe mu buryo bunoze, aho bivuga ko Etat Major General des FARDC ndetse bakaba ari ibikorwa biyobowe na Etat Major bihuriweho hagati y'u Burundi ndetse na Congo, aho rero bafite imishinga yo gukorana n'abayobozi ba gisirikare kugira ngo bahuze ibikorwa byo gucunga umutekano. Hari kandi Centre de Commandement Intégré de Bujumbura. Uyu rero niyo poste de commandement avance yashyizwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Niho rero bari guhuriza ibikorwa byose bijyanye n'imigendekere y'indege zitagira abapilote zizwi ku izina rya drone. Hari kandi Direction du Renseignement Militaire ni ishami rya FARDC rishinzwe gutanga amakuru y'ubutasi, l'enseignement tactique et stratégique, kugira ngo drone zoherezwe ahantu hateganyijwe kandi mu buryo bwizewe. Biravuga ko kandi bari gukora unité mixée FARDC ndetse na FDNB. Ni itsinda rero rihuriweho ry'abasirikare b'impande zombi, bakaba bahawe inshingano zo gucunga sécurité du site, gushyiraho ibikorwa n'amabwiriza atangwa na Etat Major. Iyi rero ni chaîne de commandement igamije ko gukora neza coordination interarmée, harimo rero na armée de air, force interterrestre, ingabo z'ubutaka ndetse na unité spéciale. FARDC irimo gukoresha intwaro zigezweho zivanwa ku bafatanyabikorwa bayo, ariko kandi ikaba iri gukora ibishya bigamije guhangana n'izasarambwe. Biravugwa kandi biremezwa ari drone zo mu bwoko bwa Shahid 136 modifié ziri kuvanwa mu bice bitandukanye by'Uburusiya zikazanwa muri iki gihugu, zishobora rero gutwara chargeur explosive do 40 kg zifite explosive z'urugamba. Hari kandi drone de surveillance zo mu bwoko bwa type Barkater TB2 Turkiye zikomoka mu gihugu cya Turkiya, zifite uburyo bwa reconnaissance aérienne zizajya zifata amashusho ku rugamba kugira ngo hamenyekane aho izasarambwe zishe. Hari kandi biri kubakwa bijyanye na systeme de guerre électronique FARDC gukoresha barrière de fréquence jumelle kugira ngo babuze izasarambwe gukoresha radio ndetse na internet. Ni birero bigiye kurajya byifashishwa cyane. Hari kandi unité de défense antiaérienne hashyizwe ibikoresho byo kurinda Bujumbura n'ibindi bice bitandukanye byo muri Sud Kivu. Ibi rero bikaba bijyanye n'ikoranabuhanga riri kugenda ryubakwa. Yandi makuru dufite kandi yize baravuga ko hari FARDC yashyizeho imitwe yihariye igamije kugenzura ibikorwa bya drone no gukora ibikorwa byo ku rugamba muri Sud Kivu na Nord Kivu, aho bivuga ko 11 brigade de réaction rapide yo muri Sud Kivu ifite icyicaro Uvira, ikaba rero ifite inshingano zo gucunga umutekano wa drone zagurutse. Hari kandi 31 brigade des forces spéciales y'Ikatanga, yireka ifite akazi gakomeye ko kugaba operation y'abakomando nyuma ya drone zizajya zirasa ku birindiro bikomeye. Aba rero bakaba bahawe gahunda y'uko bagomba kuzerekeza mu minsi iri imbere mu bice byegereye Warikare ndetse na Rucuru. Hari kandi unité de la guerre électronique. Aba rero n'abazaturuka Kinshasa bamaze rero kuba bamwe bagera Bujumbura kugira ngo bakore bizwi nka cyber guerre ndetse
banaburizemo uburyo izasarambwe bakoresha drone mu birere mu kirere kigenzurwa n'igisirikare cy'igihugu. Hari kandi Force Arine FRDC iri gukora ibikorwa byo gutwara ibikoresho bikenewe harimo rero amasasu ndetse na za battery bikanyuzwa i Burundi kugira ngo bizanwe muri systeme de guidage ndetse bigezwe ku mirongo imbere y'urugamba. Ibikorwa byose bya gisirikare bishingiye ku buryo logistique ikorwa neza. FRDC iri kubaka uburyo bushya bwo gucunga ibikoresho mu mushinga wa Bujumbura base de stockage principale. Bikaba rero bivuga ko aha ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hashyizwe amadepo y'ibikoresho byose. Depo Avance hari ibindi bigo biri muri Uvira, Kamanyora ndetse bikavugwa ko bigomba no kwerekeza mu bindi bice aho rero bagomba kuba bageze ibikoresho ku rugamba mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Hari kandi chaîne de approvisionnement nk'uko rero bivugwa FRDC iri gukoresha kamyo blende ndetse na helikopteri muri Rucuru zo mu bwoko bwa Mi 17 kugira ngo bageze ibikoresho neza mu bice bigiye kuberamo imirwano. Kugeza ubu kandi biravugwa ko hari abazanwe bari mu itera rya maintenance des drones ahashyizweho atelier de réparation technique Bujumbura ahazajya hakorerwa gusana ndetse no kubungabunga ubuzima bw'izi drone zigiye kuzajya zifashishwa ku rugamba. FARDC irimo kugerageza kwifashisha amagiri mashya mu kurwanya M23 ikoresheje ikoranabuhanga rya tactique de saturation, kohereza drone nyinshi icyarimwe kugira ngo bangize ibirindiro by'umwanzi. Tactique de interdiction, kohereza drone ku mihanda ikoreshwa n'izasarambwe mu gutwara ibiribwa cyangwa intwaro kuri ligne logistique. Hari kandi tactique de diversion, kohereza drone mu bice bitandukanye by'ubutaka kugira ngo habashe kuba hagaragara impinduka zikomeye. Hari kandi tactique de frapper cible, biravuga ko rero kunyuranya mu makuru ya renseignement kugira ngo drone zoherezwe mu nzu cyangwa ku birindiro by'izasarambwe bigomba kurajya bishyirwamo ubwirinzi kuko hagiye hagaragara kunyuranya kw'amakuru yakusanyijwe ibyagiye biza kuvamo ibyago bikomeye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse no ku ruhande rw'izasarambwe nk'uko rero babikurikiranye bagiye babivuga. Reka dukomeze page y'amakuru yacu tubabwire ko ibi byose rero byo kongera imbaraga bigiye guhindura urugamba nubwo uyu mushinga witezweho byinshi, ukaba rero bivuga ko ushobora kugiraho ingaruka zikomeye aho benshi bagaragaza ko bishobora kuza kurakaza izasarambwe ndetse zikaba zahita ziva no mu biganiro. Bikaba bihura rero neza n'amakuru akomeye yanyuze ku rubuga rwa X ubwo izasarambwe zamaganaga ibitero byagabwe ku birindiro byabo hifashishijwe drone mu gice cyagiye kigarukaho cyane cy'ibyagiye bigaragara ni imirwano ikomeye iri gusatira igisagara cya Uvira. Rero bivuga ndetse bikagenda bigaragaza uko urugamba ruhagaze ko abaturage bari mu bibazo bikomeye. Amakuru dufite nuko izasarambwe ubu ziri gukora ibidasanzwe aho bakomeje kugenda bakora operation spéciale. Biravugwa kandi ko uruhande rw'izasarambwe bari kugenda bakoresha ibijyanye no kongera imbaraga mu kuzana ibikoresho ndetse n'abasirikare mu bice bitandukanye, aho rero bivuga ko ubu izasarambwe zungutse ibikoresho byinshi bitewe nuko bagiye bambura FRDC ibice byinshi ubwo bagiye bafata n'ibindi bikoresho. Biravuga ko kugeza ubu ngubu izasarambwe nazo zigaragara ko ziri gukoresha neza intwaro zigezweho kandi zifite ikoranabuhanga zo mu bwoko bwa terari regare etemwaye zirimo mortier 60 mm 91 mm 120 mm ndetse na cannon Sarekoru zizwi nka CPG 9F. Hari kandi armante individuelle zo mu bwoko AK-47 FN Fampac M RPD hamwe rero na fils de précision zikoreshwa n'abasnipers. Hari kandi système antiaérien fortifié, igikoresho gishobora kurasa drone cyangwa se helicopteri. Hari drone de reconnaissance anti-réseau ziri kugenda zigaragara zikoreshwa n'izasarambwe. Hari kandi mine antipersonnel ndetse na antishere zigenda zishyirwa ahantu hatandukanye zose zikaba rero ari ibijyanye ndetse byerekana ikoranabuhanga rikomeye rikoreshwa nabo ku ruhande rw'izasarambwe. AFC gukoresha uburyo butandukanye mu rugamba hanini bugamije kurushaho kotsa igitutu FARDC nubwo hari ingabo nyinshi. Hari tactique de mobilité
aho izasarambwe zifite ubushobozi bwo kwihuta mu kugaba ibitero abarwanyi bayo bari gukoresha ibidasanzwe birimo vekile regare kugira ngo bagabe ibitero mu buryo bwihuse mu bice bitandukanye. Hari kandi tactique de camouflage aho abarwanyi bizasarambwe bari gukoresha camouflage naturelle mu mashyamba atandukanye yo muri territoire ya Rucuru. Bari gukoresha kandi bunkers cyangwa se tunnel souterrain, imyobo yo munsi y'ubutaka nko mu bice bitandukanye. Bikomeje kugenda bigaragara ko urugamba ruri kuzamo amayeri atarigeze abaho kugeza ubu. Izasarambwe ziravugwaho gukoresha tactique de renseignement batera FRDC bakawutega ambuscade, ibitero byo gutegereza mu nzira mu mihanda minini yo muri territoire ya Rucuru ndetse na Warikare. Bikaba kandi bijyana nuko bari guteza physical warfare aho bigenda bigaragara ko biri gufata urundi rwego. Hari kandi tactique anti-drone mu bice bitandukanye byagiye byigaragaza nkuko rero bigenda bitangazwa. Umutekano ukomeje kugenda uba ikibazo gikomeye kugeza ubu. AFC ifite ahantu henshi ikomeje kugenda igenzura mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu gice gikomeye kuko hari imisozi ikomeye ikoreshwa nka base naturelle, ndetse biravugwa ko kuri ubu muri territoire ya Masisi, Rucuru, Nyiragongo ndetse no mu bice za Sud Kivu izasarambwe zigenzura bagiye bongera ibijyanye n'ubwirinzi ndetse na patrouille. Biravuga ko kandi kugeza ubu unité de RT babarirwa mu 2500 bafite ubumenyi buhanitse izasarambwe zimaze kubashyira hanze mu ntangiriro z'uko kwezi, kuko rero bari bamaze igihe bari guhabwa imyitozo ikomeye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Hari kandi unité de régular abarwanyi basanzwe bafite intwaro zoroheje. Bivugwa ko rero izasarambwe zifite mu misozi icungamiye neza igisagara cya Uvira. Ibyo benshi bashingiro bavuga ko n'izasarambwe nazo ziteguye mu buryo budasanzwe. Biravugwa kandi ko izasarambwe ziri gukora logistique mu buryo budasanzwe, aho bivugwa ko bari gukora approvisionnement locale, aho bari gufata intwaro cyangwa ibiribwa bakabizana mu bindi bice bitandukanye. Hari kandi asutiene exterieur, amakuru amwe aravuga ko hari abafatanyabikorwa muri aka karere bakomeje kugenda batanga imfashanyo, nubwo rero leta ya Kinshasa bivuga ntigaragaza ibimenyetso. Kugeza ubu biragaragara ko urugamba rukomeye ruri kwitegurwa hagati y'impande zombi. Banywanye no kudusoje page y'amakuru yacu, niba ari ubwa mbere dukurikiye ntitufyonda sabone maze ntuzongere gucikwa n'amakuru akomeye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.